المستمعون والمستمعات مكو محمد صلى الله عليه وسلم en du'ani ko ɓeɗo sahabaɓe makko ridwanullahi alayhim ajmain haray hannen kadi ɓe siɓɓe julɓe heeɗiɓe men oɗo radio men e waɗaɗo barki Tamata FM 92.6 o wonɗo koloma ɗo e nde ɗo ñalande meɗen jumare ñande 25 nduɗo lewru meɗen lewru julɓe ɓen ko ɗum woni ko paran aranuru hawre nduɗo lewru porto ñande 22 haray inchallah haray meɗe wiyana on ko saɗi o mum ko tooli wono wowirɗen noon hande kadi hiɗen wondi ɗo e siɓɓe men tedduɓe haray joganiɓe yewte nden inchallah cheikh mouhammad madinatou sow hafidahullahu wa ra'ah heɗen wondi ga kadi e tokoro an mouhammad julde ko ɗum woni diallo ɓeyɗo wiyeteɓe bañan technologie ettiɓe fi woɓɓe etagol fi feƴƴinalngol en ɗiɗo émission ji haray yo Allah yuɓɓe ko ɓuuri moƴƴude haray ko kamɓe wonduɗen ka nder studio ga haray no ka micro ɗo wano andira noon siɗɗo bon o mouhammad julde bari haray meɗe wiyana on ko saɗi mum ko tooli meɗen jon acca yewtere nden e jonna cheikh mamadou madina hiɓe yoɓani en ɗo mawɗum hittuɗo wiyeteɗo manhajun nubuwa fi tarbiyatil awlad yani laawol annabijo on no o ne'irayno ɓiɓɓe ɓen mi andi ne'ugol ɓeɗo ɓiɓɓe koko haani ɓe gandi no woodi noon ne'oɓe ne'iroɓe palje haray ɓe soggana en joni yewtere nden ɓe andana en ko honno nelaɗo ne'irno ɓeɗo fayɓe enen kadi refero ɗen ɗon ko ɗum woni iwtiren mbawɗon ande no ne'iren ɓeɗo fayɓe joni noon ɓaynayum junnu yewtere nden hiɗe wiyanaɓe tafaddal mashkoura assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأراضين، لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه وقتفى آثاره إلى يوم التنادي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray ɓawde ɗo arrinande men yettugol allah tabaraka wa ta'ala on haray ko noon woniri no ɓe ardidiri ni wonde manna haray yewtere men ndin hannde oɗo bimbi kowoni yilade ko hoore laawol nelaɗon ko sallllahu alayhi wa alihi wa sallama fi newugol ɓeɗo fayɓe meɗen haray noon ko hanuno yewtude oɗo mawdo ko ceernoɓe men mawnuɓe ɓen tuɓe ɓen alluje hara wona kum ɗo paykum talibawel wongel e fuɗɗade kono haray ɓayi li kulli maqamin maqal haray si woni yamirore ari on tigi ettoto waɗa embere mum nden haray wona cheikh julde bari kamɓe woni karamakoɓe amen ɓen haray min hana yewtude ko yowodiri e dina hiɓe ɗo kono ɓay haray hiɓe ɗo kadi min hulata si min faljiɓe faljite men bi idnillahi taala ko wona noon kadi haray karamakoɓe ɓen mawɓe men ɓen haray ɓe heɗiti en wa joni wona docteur wuri en e cheikh hafis en ko nandata e maɓɓe haray ɗen toɗi allah tabaraka wa taala on yo hawrindin en e ko ɓuuri e moƴƴude amin. haray ɓawo ɗum mi salmini on salminagol islam tabata ngoɗo salminago allah tabaraka wa taala o ƴetti o waɗi hakkude julɓe ɓen yoɓe salmodir ka horle ɗo allah toɗo wi wa ida jaaka alladina yuminuna bi ayatina faqul salamun aleykum. o ƴetti ngoɗo kadi o hertini kañum wonande gomɗiɓe ɓen ñaddalngal allah tabaraka wa taala on si woni gomɗiɓe ɓe nadamaka aljannaji haray ko ɗum ɗo kadi ɗum salminago maɓɓe gon toon en toɗi allahu to ɗon yo waɗan en ɗum toon kadi amin. haray programme nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam programme maɓɓe on ko duwaɗo jokkede sondo kala e sa'i ko janɗi e ko fanɗi ka finde e ka konguɗi e ka kuuɗe haray hiɗen yamira ñentingol nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e nokkeli maɓɓe ɗin fof majƴi surtout kadi ka telen ne'ugol ɓeɗo fayɓe saabu noon ko ɓeɗo fayɓe woni lontotoɓe ɓen janggo si woni kono ardano yaara haray feere ala janggo haray ko kamɓe lontoto en ka juulirɗaji kamɓe lontoto en ka dawla e ka diina haray hiɓe hana ne'ede needi no nelaɗon sallah sallam ne'iri noon no l'islam o daɓɓi noon yo fayɓe ɓe ne'ire haray allah subahanahu wa taala o yewten eɗo aya suratul ahzab aya no gaygo o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawma al akhir. wonde manna latani kon e nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ñentinirgal moƴƴal kono noon asiki goɗɗo landi ko wonande hombo allahu subhanahu wa taala o wi liman kana ko wonande on laatiɗo
yarjullaha himo jorti e hawrugo Allah tabaraka wa taala wal yawmil akhiri e ñalande sakkiti nden Allah to ɗon hawrini e ɗum haray hiɗen andi buy e meɗen no woɗɗiti e ko innete kon programme nelaɗon sa sallam fi yewgol ɓeɗo fayɓe haray en cantotako ɗi fof kono en ettoto embere tan on ko jonni en kon watkilo ɗen waɗen ɓerɗum ɗon inchallahu taala haray no jeeya e laawol aranol ngol e nelaɗon sa sallam fi newgol ɓeɗo fayɓe al ihtimam bil aqida himmirgol fi ndeɗo finde si finde neɗɗon o selli haray o mali aduna e lahara e Allah to ɗo malnen ka annaɗo malnen ka lahara saabu noon ko ndeɗo finde woni miran on tigui tigui si woni miran on laaɓi kala ko watta nder ton koko laaɓata si miran on tuuni sa waɗi ndiyan laaɓuɗan laaɓata haray ndeɗo finde yiɗen hatonjini e sellingol nde moƴƴa etelen fi Allah tabaraka taala etelen fi nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam etelen fi ɓeɗo sahabaɓe tedduɓe rondiɓe kaɗo dina ha ka hewten ɗo no laaɓiri ser ala fus muɗum ala ko ɗuyta ala ko ɓeyda no nelaɗo sallam jonniriɓe noon ko noon ɓe rondori ha hewten ɗo haray oɗo ko hunde himmude wonande kala ne'o wonande kala ne'o julɗo himo hani toppitade fifinde ɓeɗo fayɓe hiɗen hani toppitagol ɗum ɗo no haniri toppitirar noon saabu no Allah subahana taala mo taggiralen si wona fi ɗum ɗo Allah to ɗum wi wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun mi taggirali jinnaji ɗin e yimɓe ɓen si wona fiyoɓe rewan goɗɗo no wawata rewde Allah tabaraka wa taala si woni finde makko nden woni bonde si woni finde makko nden woni ñolde hiɗen andi hiɗen jeli hande findeji fiɓaɗi ɗin ko honno ɗin woniri ko jasiri ko honno ɗin woniri ko ɗoylori e telen fi Allah tabaraka wa taala on e fi telen nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e fi telen ɓeɗo sahabaɓe heewi hande ka meɗen tawata ko yimɓe men ko musidɓe men ka enɗan e ka ƴiiƴe ɓe yewteten konngol gotol ɓe ñamiteten plate goto tawata ɓeɗo hande no dari no yenna nelaɗon sa sallam wurin no yenna dina nelaɗo Allah subahana taala on no yenna sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko tawde noon finde maɓɓe nen sellali tawde noon koɓe fiwi kon teren Allah tabaraka wa taala on wona noon hanira fiɓirede hara hiɗen andi kadi ko saabu ɗum ɗo woni ko Allah subahana taala neli nelaɓe ɓen Allah to ɗum wi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu taghut wonde manna gonɗi ko gonga min neli e kala moftali nelaɗo min wi'animo honɗum wi'anɓe yoɓe rew Allah tabaraka wa taala on tun wataɓe shirkamo ha e fus yoɓe woƴƴito kala ko bewinta kon ko ɗum woni shirku on hara hiɗen andi ko ɓuuri mawnude e bakkatuji ɗin ɓawo yeddugol Allah ɓawo shirkango yani ko shirku on woni ko ɓuuri mawnude e bakkatuji ɗin fof ko yeddira Allah tabaraka wa taala on haray Allah to ɗon danden e shirku on haray nelaɗon sallllahu alih wa sallam hari ɓe laatike hiɓe rerɗi e fi fewnugol ɗeɗo ɓerɗe ɓeɗo fayɓe wonande fi Allah tabaraka wa taala كما قال في قوله لابن عباس وكان غلاما صغير السن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب رواه أحمد والترمذي haray wonde manna sen daari oɗo mako nelaɗo sallama tedduɗo selluɗo wonde manna ɓe wi noon ɓe wiyanno oɗo ibnu abbas tahimo mari duuɓi fanɗuɗi telen duuɓi jeɗɗi walla jeenayyi ko telen omarno ɓe noddimo ɓe ɓannimo ɓe inni ko an yo paykum reenu Allah tabaraka wa taala o rene haray andu wonde manna Allah subahana taala no sengo yeeso ma si a landoto Allah si a landoto goɗɗo goɗɗum lando Allah tabaraka wa taala on saabu noon ko o mari kala ko landata kon si aduna on fo darike immorde e jinna mum e yimɓe mum darike e teren goto ɓe torike Allah tabaraka wa taala kala ko faala kon e ko faala noon embere ndo faala nden Allah subahana taala ƴette jonnamo ɓe ko hatojini kon si fo kadi darike torike Allah subahana taala molikemo e koɓe huuli kon Allah subahana taala dandemo ɓe ko huuli kon hara ɗum ummosata e nder ko mari kon si wona embere goɗɗo e meɗen si ƴetti masalal yeehi e nder e maayo o ƴettingal masalal tuggi toon o ƴawni ko honɗuytoda e ngoɗo maayo haray ko wona noon ɗuytirta e ko Allah subahana taala mari kon Allah to ɗon himo mari ko lannata o wimo kadi si a faabinoray faabinor Allah tabaraka wa taala sa toroto faabo faabinor Allah tabaraka wa taala o wallitotoma andu Allahu to ɗon sanga yaajede andi to fi Allah subahana taala rewmo sanga hoyi sanga satti sanga hoyi sanga
ɗon no woni feere no woodi wota yeddu allah tabaraka wa taala si a waɗiri noon kan kadi o antede sahanga sattende nden ari si sattende ari o waltotoma kadi anndu kadi fellita fiɓa wonde manna aduna fof si moɓodiri fiyoɓe wallire hunde tawata nden no allah subahana taala windananoma nde ya hendo nde ya nafitorde ɓe wawatama jonnude nde si aduna on fof moɓodiri jinna mum yimɓe mum kala ko innete kon expert ɓe parodiri yoɓe jonne hunde nde allah subahana taala windanama ɓe wawatama jonnude nde si ɓe fof kadi ɓe tummodiri ɓe moɓodiri fiyoɓe lorrire hunde nde allah subahana taala windanama e nden ɗo lorrete ɓe wawata wadde ɗum haray andu wonde manna ɗum ɗo windanoma ko winda ɗon yoori kana ɓeɗin ɓantama ala waylowo ɗum ala wattatowo ɗum haray ko ɗum waɗi oɗo nelaɗo sallama janni kum ɗo pay kum yani fiɓi nde ɗo finde ka woni ɗon togosum o mawnide ɗum o mayide ɗum ko ɗum waɗi ko hunde nden ko woni ko law enne bullal ko kangal bagge ɗon ngal seeɓata si woni ha accingal mawni ayni hande kadi ngal seeɓa wawata gasude haray ko ɗum ɗo hanuɗen fiɓude ko ɗum ɗo hanuɗen tuttude ka nder ɓerɗe fayɓe men ɓen ɓe mawnida e ɗum ɗo ɓe wurida e ɗum ɗo ɓe mayida e ɗum ɗo ɓe tawa allah tabaraka wa taala haray ɓe weltani en hiɓe weltaniɓe ɗum wona saabu e naatu aljanna ɓe andi nasallah man hamakani hadis maɓɓe selluɗo wonde manna si woni neɗɗon o feƴƴini o wi ka hol leɗɗo haray piiji makko ɗin fof kupi si wona piiji tati ɓe janti e nder mum hara on tigui no acci ɓiɗɗo moƴƴo on no du'anade mo goɗɗo no wata accude ɓiɗɗo moƴƴo o wata moƴƴinde ɓiɗɗo moƴƴo si o jannanimo dina allah tabaraka wa taala kan o andinanimo finde sellude nden o andinanimo finde ko dowa kon fiɓude telen allah tabaraka wa taala e telen ko dowa kon fiɓude telen nelaɗon sa sallam e sahaba e maɓɓe ko ɓen o wawata heɓude on ɗon ɓiɗɗo moƴƴo tawata on ɗon du'anotomo ɓawo mayde makko ne haɗa ɗin mbaraɓe ɗum no continue hara compte bancaire makko on kupali en tori allah subahana taala yo arsuke en ɗum e nder fayɓe men ɓen amin haray ko noon waɗi nela sallama hettini himmiri fifinde ɓeeɗo fayɓe o acciral ɗum goɗɗo goo o innal goɗɗo e waɗan ɗum goɗɗo kanko tigi noddi kum pay kum ɗo o jannimo ɗum ɗo kadi tindini en wonde man an nenejo on an babajo on eɗa hani wadde ɗum ɗo ka nder ɓernde ɓiɗɗo ma on hara mapinali mo fi piiji aduna tun fi ñamugol yara yahugol lekkol ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ko mapini hannde ko ɓuri ɗuɗɗe meɗen kon onete ustare ko wona ustare fonctionnaire ko wona fonctionnaire si o ñaami tun a ñaami a holti ko ɗum ɗo mapini en amma fi finde allah tabaraka wa taala nden ɗum ɗo hiɗen welsinde mo moƴƴa haray hiɗen hani hittinde fi ɗum ɗo haray no jeeya e laawol ɗimmol ngol e finegol ɓeeɗo fayɓe yamirgol ɓe fi nde ɗo julde no hitti moƴƴa sen daari en tawi tugale jowiɗen fof nela sallama ko fuɗɗori shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu salah ɓay woni seedankoyo feƴƴi koɓe hikkili ɗon ko fiinde ɗo julde saabu hittugol nde saabu himmugol nde haray nelaɗon sallama kadi o accira ɗum ɗo goɗɗo goo o yamiri en enen fof enen julɓe ɗum o wi muru awladakum bisalati wa hum abnau 7 wadribuhum alayha li 10 wa farriqu baynahum fi lmadaji haray ko noon ɓe maki wonde manna yamiren ɓeeɗo fayɓe men fi nde ɗo julde si ɓe heeɓi duuɓi jeɗɗi hande noon sen daari en tawi fayɓe men ɓen woɓɓe ɓe heɓata hay duuɓi jeɗɗi haɗa ɓe sendiri piiji ɗin buyi hande duuɓi 5 duuɓi 4 pay ko no wawa ekkentinede ɗon ɗen saabu noon kum gayne kum waway kum wawtay ɓoy wonde kum mawni kum woni duuɓi 10 duuɓi 1 duuɓi 15 hara o tabiti e mum o ñiiɓi e muɗum hande kadi kanko immoto ina baabe immoɗen mahi ka joolite sen daari ɗum ɗo ɓeeɗo sahabaɓe haari ɓe accira ɗum fayɓe maɓɓe ɓen goɗɗo yahata e juulirde si wona yoɓoto pay kum makko ko fanɗi duuɓi o woni julɗe ɗen fof majje kadi ɓenata ɓay go subaka ni haqqille pay ko kum bonayi accen kon tunde dérange kum accen ha kon fina kum walno hirude hande pay ko ɓurata hirude mum ko téléphone hande fayde télétode wiye e mode ko téléphone ko kum fanɗi o hande pay kum si irima téléphone haray mo momoma tun fi hettugol gon téléphone juuɗema hiɓe coka tun hiɓe yurno tun hiɓe joua tun bimbi ala jemma ala ñalawma ala hay ka lekkolji ɓe naɓara ɓe fijira accite pay kum ɗon kum walo taw ha kum fina lerde kum fina kum juulay oye immin kum sagande immiɗa nden 5 heures du matin 4 heures du matin immoɗon juuli ɗon darɗe ɗiɗi janggon ɗon alqur'ana ha leel subaka on hewta waɗon rakatel fajiri ka suudu yimɓoɗon yahga juulide juulon subaka si o wowti ɗum ɗo e nder duuɓi 4 duuɓi 5 duuɓi 10 hano wadde ɗum ɗo ko pellet oɗo hande kadi sa feƴƴini haray oɗo tabitay ɗum ɗo feere ala haray kadi ko ɗum andutoyta ayi ko ɗum ɗo antata saabu noon neɗɗon kono ne on wayiri o ko noon neeteɗon wayirta feere ala haray yamiren ɓeɗo fayɓe men fi ndeɗo julde saabu noon ko hunde hittude himmude ɓe yamiren wonde man ne yamira fayɓe men ɓen fi ndeɗo julde soɓe heeɓi duuɓi jeɗɗi si woni ɓe heeɓi duuɓi 10 ɓe salike juulude yen faccimɓe piggal ngal wona helugolɓe wona hoɓugolɓe wona barmingolɓe ko piggal needi faccina ɓe embere ko ɓe hatto jini kon
haray ɓe maki kadi si woni ko juuɓe worɓe si ɓe heeɓi duuɓi sappo heɓe sendere ka bandiji yani naaɓe wala nokku gotum hay ce que nene gotoɓe ɗum ɗo noon nden weltidi mo moƴƴa ɓeeɗo neɗɗo jomba sonnaɓe ɗiɗo hara ko chambre goto mari ɓeɗo mo ɓeysino mari ɓiɓɓe ko honno ɓe gardata haray hana labaka haray neɗɗo on hino yo waɗu ber ko haton jeni kon ko wawata kon ko teneta kon taw rondo ko wawata kon haray yamirenɓe fi ndeɗo julde so heeɓi duuɓi jeɗɗi fiyanɓe piyanɓe si ɓe heeɓi duuɓi sappo ɓe salike sendirenɓe ka nder lelanɗe si ɓe walade haray ɗum ɗo ko sunna manila sallama yamiri en o rerɗinin e muɗum haray o yamiri en kadi pigol ngol kono piggal ngal o wayi ko ka duuɓi sappo ɓe yamiri haray hande no heewi buy e duɗe ɗen e lekkolji ɗin fiyeɓe payɓe ɓen bonna haqqilleji maɓɓe ɗin sonka hoore maɓɓe waɗa piiji tawata pay kon duwaka waɗede ɗum e on ɗon saayi e on ɗon waɓatu moƴƴanakum ka haqqille makkum moƴƴanakum ko cellal makkum haray ɗum ɗo holli en wonde manna fi ndeɗo julɗe no hetti hinde mawni ko allah tabaraka wa taala saabu noon piggal alata e hoore hunde si wona ko hunde hittude nde sallama yamiri fi muɗum haray ko ɗum oɗo neɗɗo hino haani nde o wallitoto ɓeyɗo fayi makko kala ko woni ɓiɗɗo makko walla wonɗo ley onda makko o duwa walle ni o waɗiramo ni o yamiramo ni o ne'irama ni hara ɗo yo mawde hara o woti ndeɗo hunde o mawni e hoore mayre saabu noon en heewi hande iɗe ndaare nder julirdaji ɗin si woni julde yani sumayon ari julirɗe ɗen heewa moƴƴa noon kono si woni ha woni balɗe sappo e joyyi haray hande kadi a sikka goɗɗo ari ka nder julirde no dari no joguiɗi cabbi no raɗɗade julɓe ɓen yoɓe yaltu no hawni no mulɓini moƴƴa noon ko tawde noon ko law ɓe mawni daale e hoore mum ko embere sumayon woɓɓe horitta ko embere sumayon ɓe juulirta si ɗum no feƴƴi hande kadi wona julɓe harele gurdam maɗan fof an jiya ɗon ko fi allah tabaraka taala tagiraɗo allah sam tani wama halaktul jinna wal insa illa liyabudun mi tagiral jinnaji ɗe yimɓe ɓen si wona fiyoɓe rewan haray ɗum ɗo siɗa andi ñande be ñande ka yawgol ka lekkol ɗum no a rettatata piiji ɗi fof ɗa préparé jemma wiyete tumbimbi haali man ka lekkol fijulle nden kan hatta si ɓe ari landoɗaɓe ene on juuli ko noon to waɗa si a hewditaw ka suudu na landoɓe si ɓe ñaami dey on yari café on yari jus on ɗum ɗo na ɗum ɗo fo lamtoɗaɓe ene on juuli ɓe anda wonde mannoɗa an kadi a hettini fi nde ɗo julde hara juula kadi yeeso maɓɓe wona e joguide juuli yare joguide kadi cuuɗi men ni kaburuji haray naafilaji ɗin ko ɓuuri moƴƴude juulugol ɗi ka nder cuuɗi holla ɓeygure nden hino juule fayɓe ɓen iya hino juule no waɗi woɓɓe fayɓe ɓen si anni ene a juuli ɓe naɓaɓe an juulade so woni ko waɓutuji ɗi farillaji ɗum to yahata juula ka juulide ka nder suudu a ala naafila e fus ɓe na ala juulde fayɓe annataɗa juulde goye tode naɗa ɓenani tude one waɗa yawde juulugol amma igol golle ɗen aywa yeeso maɓɓe aywa paygo kadi ma ɓe waɗane pratique hara wona théorie tum waɗa yeeso maɓɓe ɓe iya ɓe ñembintine ko ɗon ɓe wawata gollirde golle ɗen nam cham joni mi ƴettano ñande ko jannugo e galle nokkugo jannuɗon tawi ko hawɓe fuɗɗi famde ha ñande ko pay fuutu o landi babel makko ɓeyni babel ko hatta onon winno ɗon juuloyen subaka wiye nokko ba e duuno innoɗo juuloya minen usaya min wii min goɗɗo nokko ba ko ka juulide juuloyta jonnon miɗe yiwɗa yimɓe gono immade ɗo yaha juuloya onon o winni fewara ñande kulli waɗi nawni ka kulli waɗi on sawi oya joomo galle wi'i mo o question ɗo holli goɗɗum o momi addi jannowo ɗo si mi acci oɗo bonnoylam e fayɓe o sippirmi ɗon darso oɗo mi tawi mi tawi acci ɗarar wonde simi ari ɗo yomi accirni jannugo yomi accirni oɗon mi darni darso o darnimi fes saabu koyɗo faygohay koy haari koye fuɗɗiki kelɗude ko andi oɗo o sennidira moƴƴo e bonɗo ko hombo wonno moƴƴo Égypte on ka haqqille ɓe faama ɓen ko firawna ka ko hombo wonno bonɗo maɓɓe on kono Moussa ko noon woni so letto noon selle ken jasakumla heyran e oɗo intervention mo haray ko noon e fiyage tammo on e fi ɓeɗo fayɓe on tino duwa wadde programme ka suudu hara ɓe kanko e nani babira on e nenira on ɓe waɗay jour je walla heure ji ɗiɓe jottoɓe yewtida programme ji maɓɓe ɗin ka suudu ko honno fi nde jande mo avancirta ko honno fi enen ka laɓɓingol ko homɓe waɗaten ka laɓɓinayɓe suudu ndun e wonciteɓe ɓen fitteɓe ɓen looteɓe ɓen wuppayɓe ɓen waɗa sende programme o moƴƴa saabu no sallam hari no jeyano e mbokam maɓɓe ka nder suudu maɓɓe ɓe waltoɗo ɓeygol maɓɓe nde golle ɗen fof ka nder suudu hande a yiyeɗo neɗɗo hay ɓannugo ndiyareteɗan harayno toni tani ɗum ñiiri ndin a yiyeɗo ɗen neɗɗo sunna yaha ka makko
sonna makko ko buumiɗo o ñallal ngal fof o yangi ko o defi o ɓan ɗum mammike fof o moƴƴini heno jooɗi ene ko ɗum hattan ƴettoygol ndi ñiiri adda tawne gore maɓe ñaamo rod ene sonna makko yo addu yo rottan ɓe ñiiri ndi o présenta ɓe yeeso ɓeya o jinda o hakkunde créana ɓeya bakkatu ɓayru ko kanko tu yiyata ɓeygu makko hara wala bakkatu hey kono ɓeya ko yiyata ɓeygu makko kon ko bakkatu no selli oɗon ndiɓe haray probléme jano kanko yo immo o ɓannadi ñiiri o nokkana ɓe o ɓannana ɓe ji kala ko ha toon jeni taw noddu mariama taw noddu fatima taw noddu hay goto sina hara ko jiwontugo so wowo makko sifa ɗum noon no ella ala e ɗon noon jendugol hakkude maɓɓe ngol kono yo sendu programme ji ɗi yani o jo hara no mari programme yuɓɓodiri ɗo kanko e bureau sonna makko e fayɓe ɓen ɓe mari programme e nder inne yontere nden balɗe ɗiɗi koɓe jotto ɓe yewta programme ji maɓɓe kono hande ndaare ka cuuɗi men si woni min mi jogui ko téléphone an on lan connecti kala message um arkulan uddude sonna no jooɗi fewtiɓe ɗa a yiyata hay ne sonna aɗen e moodi mum heno yewta nder galle mum no ɗon oustage en o yafoto ɗiɗo téléphone ji kam hande si tawi tun ɗi waɗanaka juɓɓudi ka ɓeygure haray ko probléme molanaɗo so tawi fayɓen no kippiri feere nenejo on no kippiri téléphone mum on feere babajo on no kippiri téléphone mum on feere aray ko téléphone wona e kippede joni doy wona juɓɓudi no ɓeygure moƴƴira ɗum ɗo ko ma ɗum ɗo wattane yila juɓɓudi min changé on andi hay ɓe waɗiri juɓɓudi ka maɓɓe goy kamɓe hiɓe mapori ko ko ɓe moƴƴinigoye téléma ngol sango ɗon haray wattana yila e ɗum moƴƴa dewle buyi hande no bonde ko ɗiɗo téléphone ji woni e wonde saabu mum accident ji buyi no wadde ko ɗiɗo téléphone ji woni e wonde saabu mum haray ɗiɗo ko nema wattana yila hara ɗi wonanali e niqma bellatu ɗum jasakumllah heyran ko noon haray on tigui jonna fay ɓen wawgol yewtugol hara o wonali o waɗal fay makko ɓen boboɓe hara o jonnataɓe masuliya hay fus o landotako ɓe feere maɓɓe ko woni wo hara kanko tun woni adde qarar hano haniri on tigui jonnaɓe fursa no ɓe wawa yewtirde ɓe ekkito haala hakkude mawɓe makko ɓen ɗon aɗo ɓe yaltude ɓe wawa haala kisan ko ɗum wanni sallama haari kamɓe ɓe yewtide e fayɓen ɓe landotoɓe ko honɗum ɓe faala ko honɗum ɓe hatontini ɗum ɗo no moƴƴi ka ɗum no moƴƴa haray ko ɗum dareten e ñande goore ɓay ko ngo arno ka nelaɗon sallam o wi nelaɗo sallama yananan yarugol beere walla ne yana nan waɗugol zina nde sallama ndaari kum pay kum o jooɗi o miijiti o ta yani ndaari ko honno woniri ruttande nde sallama feende e fee kum ɗo pay kum ene ɓe sonkannomo ɓe mbinomo ɓe yennunomo ɓenno sahaba ɓe nangue o ɓortemo wallinemo ɗo mi faccinemo nanum ɓe warunno few فبعض الأبناء الذين يفكرون في هذه الأمور وغيرها لن يصارحوا لآبائهم بها ويجلون إلى رفقائهم الذين ربما أعوانهم عليها لضعف خبرتهم وقلة تجربتهم ɓeɗo si on daari ko ɓuri kon ɓeɗo fayɓe ɓe fewdata biro maɓɓe walla bawi maɓɓe direct ɓe wonnaɓe ɗiɗo konngudi ko woni ɓe yiltoto e goreɓe maɓɓe ɓurɓe ɓen bonde ɓe andi ɓen ko bonɓe ɓe yaaha ɓeɗo ɓe ƴetta ɓiɓɓire maɓɓe pehe fiyo ɓe waɗu ɗiɗo bonereji wona waɗugol zina yargol beere fiyemugol dorogo siwa ɗum ko fewndi hande kamen ɗo wona kamen se daari wona seeɗa men fof no lanca yimɓe no e jooɗi payno no jooɗi a sikka e lumoji fiemugol dorogo ko yiɗuɗa añoɗa a fiimay ɓay feere ala curki kin hewtade ka wonɗa ɗon haray ko ɗum waɗi sallama oɗo ɓay woni o yewtimo ɗum sallama winni ɓaɗo lanɗo mi landoma ɓatti moƴƴa o ɓadi sallama wimo إذن لي بالزنا فأقبل عليه القوم فزجروه فقال ادنه فدنا منه قريبا فقال اجلس فجلس فقال أتحبه لأمك بايوني بايونكم وين السلام أين السلام أنيونا نيلامي ولا زنا صحابات بنيارنيمو بسونكانيمو السلام إني أو تنسونكامو دي تنيارمو دي بنيمو تاكاندو بدي جودي جودي نمو هاغاسي هابرني نجيجي السلام لاندوري مو دوي إنيدي hollugol en ko honnonti yewtude e fayɓen kadi ina salama innimo ene hiɗa yiɗen ɗum biro ma hiɗa yiɗi goɗɗo yo ara e biro ma ɓe waɗa zina allahu akbar qala la wallah o inni oye wallahi mi wondiri allah to ɗo mi yiɗana ɗum biro am fe woni jaalani llahu fidak e allah to ɗon waɗan sottigu maynala sallam qal sallama wini kadi wala nnas yuhibbuna li ummahatin ko noon kadi yimɓe ɓen ɓe yiɗana ɗum neniraɓe maɓɓe ɓen ene afatuhibbuhu li ukhtik afatuhibbuhu li ibnatik li ammatik li khalatik والشاب يرد عليه بنفس الجواب السابق نسلم لندي مدو لندي فو ene eden dum kadi bandirawo ma o inni wallahi min sallam yirana dum bandirawo an he en dum biddo bappa ma inni o mi dana dum biddo bappa hida dum yaye ma o jaabi no ko nani o jaabi dum han joni
مسلم فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحسن فرجه. قال فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت لشيء من ذلك. رواه أحمد. أن سلم أسمنا جد جنگ مات bengong soke mat bengong teddu gongong be wadi hore makko be du animo be ni allahumma ighfir dhanbah torika allah to dum yafa no bakkatu je makko din yo labbim berne makko den yo moƴƴin farju makko yani yo farju makko taw yaw hande kadi wadugol zina few hay so waɗayno musallama ɓawti ɗum ɗo duwanu la sala kombo duwi nela ɗon so sallama duwi kombo jaabinta ko allah tabaraka taala hi o itti nden ñande pay kon ko miijaaki fii ɗum hannde kadi lahis nde hari e musidɗan tedduɗo kañum bandirawan ko honno ɗum ɗo woniri hakkunde nelaɗon sallah sallam e kum ɗo pay kum waɗen goɗɗe meɗen place nelaɗo sallam waɗen pay kum go e place kum pay kum ɗo ko honno guerrayno ɗen ko honno warrayno ɗen ko honno moɓirayno ɗen minen dargal ngal gasa nden ñande jarama fatami weltanike moƴƴa haray hannde ko ɗum ɗo holli wonde mo so tawi on tigi hewti ka suudu wata o wi'u tun ko o hulɓinowo ɓeɗo fayɓe ko piyowoɓe ko ɗumannotoɗo ɓe fiifo pette moƴƴa ɓannuɓe hiwrodira e maɓɓe mawlaɓe landoɗaɓe ko musataɓe landoɗaɓe koɓe feƴƴini ñallal ngal honno landoɗaɓe kadi koɓe faalaɓe yewtama ɓe yi résultat on ɗum ɗo haray tigui tigom mi weltani ko yo allah o heɓoyen fof ko ɓuuri moƴƴude jiɗɗa amin jasakumllah hayran haray ko noon e iwa ɗon aɗen kadi e toɓɓere goo fiika e hasbugol ɓeɗo fayɓe siɓe bonni hakkundeji maɓɓe ko honno gerdeten ɗon noon فالناس في مسألة المحاسبة طرفان ووسط منهم من يدلل الأبناء ولا يحاسب هذا تفريط مذموم ومنهم من يدنيه المحاسبة هذا كنون يمبي بين في أودو حسب كل بيدو فايبة كبه groupe jididi goɗɗo go hakkundejo no e maɓɓe tawata no ñatini fayɓe ha feƴƴiti ɓe landotake ɓe kala ko ɓe waɗi ko sago moƴƴi boni woni konngudi woni kuuɗe fof mum kamɓe ella ala ɗum ɗo ko welsidare ni ñiñande ɗum ɗo jina kan jaɓa ɗum few no e maɓɓe kadi on tawata o hasbay pay kunkun ko janɗi e ko fanɗi fof accata hay fus wa hada ifratu madmum fi lmuhasaba aidan ɗum ɗo kadi ko fantinande ka ne'ugol ka landagol wattawassut huwa almanhaju nabi fi hadi alqadiya ko woni kon noon ko hakkindi kon ko laawol nelaɗo sallam e ɗum ɗo fakad kana sallah sallam yuhasibu nnaasi ala ahtahim bi i'tidali dun ifrat hanneɗo sallam heno hasbayno koyɗo pay koye woni koye fuɗɗade e mawnugol e hoore palje maɓɓe ɗen e nunɗal wonduɗo e nunɗal ko alda e welsindare ko alda e ɓurtingol ولم تكن درجة الحسن واحدة بل تختلف باختلاف درجة الخطأ وخطورته har noon kadi hasbore nden wonali hunde wotere yani luutodiray embere on tigi ko waɗi kon embere bone mo waɗi on wa hal sahibahu musirrun alayhi taib minhu wa hal kana jahila wa mutaamida ɓe lanato ɓe ande kadi alhaali waɗɗon ene o ko waɗi nde hunde mo andi nde waɗetake so waɗi walla o tawi o waɗi walla o falju إلى غير ذلك مما كان يراعيه صلى الله عليه وسلم في تربيته للناشئة فمن ذلك محاسبة معاذ بن جبل وكان شابا ناشئا يصلي بقومه فيطيل الصلاة بهم فقال له صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ رواه أحمد فلم يسكت عن خطئه ولم يحمل أكثر مما يحتمل كدوم ودي نسلم فين معاذ يمير ويجن يمبين معاذ جودي جلنا مويا بايكان كوكو بايكم هما هنجي القرآن هنا ويلي جانغول مصفتي hari noon o andali o famali maka sallama ko maki si goɓɓe moɗon junni yimɓe ɓen yo hakkendin saabu no e nder maɓɓe nayejo no e nder maɓɓe jom haaju no e nder maɓɓe nawnuɗo ɓeɗo fof no e nder ton haare ɓay fof wonta catégorie gooti sino juulede haray ɗum hino faamo ñande allahu subhanahu wa taala honno holli on hara hiɗon nawnu on iwtiri ɓawo juutinowo julde on tawa on ɓittoto moƴƴa noon yiyay ɗon batte makunelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko non woni ɗum ɓay woni o juutini nde ɗo julde no jeyano e maɓɓe tode sortiɓe kanduɗo julde few accitimo yehi wullidi kanelaɗo sallam nelaɗo oɗo hande nde juutini nde julde moƴƴa min tawi beni mi sordo tawi mi wawata sallama noddimo landimo ene Muad komi imminirma ko ya fitin julɓe ɓen ko ya fitinɓe haray ta waɗir noon haray ɓe fankali e on ɗon nden faljene makko ɗulle kadi ko yamirore ko julde ko dewal o wonno e muɗum wona de yennugol goɗɗo waɗi wona pingol goɗɗo waɗi ko saabu ko dewal e wonno e wadde bal
لقد كان أحيانا يكتفي بالسكوت ويظهر الغضب على وجهه وري وند كم بس غدو بونينو كدي e wolata hay fus ɓe deƴƴayno ɓuddi ɓe deƴƴat ɗum iyo ko yeeso maɓɓe ngon waylo ngo changea ɗum noon kadi holli wonde manna ɓe yiɗa nden hunde ɗon sahaba ɓen acca nden hunde ɗon ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل قالت فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال ما بال هذه النمرقة الحديث رواه مسلم قدوم ودي نينا عائشة نيندقوا بسونو إن ترايفرس ريدو تينو يوندو ريدو فوتوجي ما شاء الله نسلم باي أري كدامل بهايني كدوندو بجبانا دكندر سود بداري ما شاء الله بدارتي بنا تالي نينا عائشة إيني لا سلم هي سنكون شانزي وبي كون لا الله متوبي كما تورو متوبي كما kundu mi bonni on sumanna misalama landimo kundu woni fiyake ɗiɗo photoji on immi kisan o yehi o itti o wayi haray nabi sallama ko ni wonirno ففي المقابل أيضا اشتدت محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد وقد شفع يوما فيه حد من حدود الله حين بسطه بعض الناس ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عدم قطع يد المرأة المخزومية التي سرقت فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله رواه البخاري كل يندب قد تيرنو يعني تكر مأمنين في موضوع أسامة بن زيد مثلا من يرنو موجة أي وني أوضو صناجو مخزومية جو وني وجي yimɓe ɓen fof ɗaɓɓini sallama yoɓe yaafamo ɓe jaɓali ɓe immini usama oɗo tawde noon no sallama e makko no weldi moƴƴa yo yaw yandi o tefana oɗo kanela sallama hara jungo makko gon taƴaka he ɗum ɗo mettuno sallama moƴƴa noon sallama landimo ene usama a tashfa ene a solnayi fi haddin e keerol min hududillah e keeri sariyaji allah subahana taala ɗi wallini tawata ne sallama hen ma kam no fatima noɓɓe si woni o wujjiɓe taƴa junngo makko ngon ko hombo wujjata ɓe ɗon ka taƴuɗo junngo ngon si woni noddi haaju ala oɗo hadith no fillaka sahih boukhari on jarama fota ustage haray mi faala yiltinde en seeɗa fi télé maka photoji ɗa haray ɗon jama on koye watta yila reeno rento o muɗum moƴƴa ɓayru ko nelaɗo mouhammad sallallah alih w sallam on ɗeno ñentinde ɗum ɗo koko feƴƴi hakkude maɓɓe e sonnaɓe maɓɓe ɓen ko cuuɗi jelu annduɗen hande ko photoji jelu woni ka salon ko photoji jelu wonga ka salon ko photoji jelu marɗa hande ka téléphone ma ka facebook maɗa ko wattangol yila ɗum ɗo wona yo rewɓe ɓen to rento tiragol photoji ko worɓe ɓen tigiri haray ɗiɗo photoji renoɗe rento ɗen e ɗi tertoɗen ɗi few ɗum koko haɗa harmina kadi jama o yo faamu ɗum ndey koko haɗa harmina ɗum ɗo koko ɓe makani en ɗo joni ko feƴƴi ka suudu nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam watan yejjitu ndun suudu ka ɗum feƴƴi ɗon ha hande ko ɗon nelaɗo belna ha hande wattanayi yilay ɗum fota dey renoɗen rentoɗen e ɗi photoji renoɗen rentoɗen e ɗi photoji ɗum hande tigi tigi on jama on mutike mum no hulɓini ha feƴƴiti yo allahu malno emo hisana hen jasakumllah khairan ko noon woniri kadi waɓɓu toon darali cheikh julde ko noon kadi woniri haɗa no jeeya e laawol nelaɗon sa sallam enegol ɓeɗo fayɓe jonnugol ɓe hoolare jonnugol ɓe droit ji maɓɓe ɗin hara wona jattugol ɗi e hoore teware e hoore forcé ñande goto nabi sallam no jooɗi e kohoɓe mawɓe sahabaɓe wona ababacrin e oumar e nandeɓe maɓɓe tawi kono jooɗi sengo maɓɓe ñaamo ɓe ɓadnana kosan fi yarugol ɗan nabi sallam yari en mbele koɓe hattonjini kon ɓe landi paygon kon ene acce mi ardina ɓe mawɓe ɗo yesoma ɓe kanko hikkino kañam maɓɓe eyko si woni on tigi jonnayi ko jonnir ka ñaamo koye fuɗɗor ka ñaamo pay ko pay ko hikki ka ñaamo siko newna ɓe jonnayi jonnayi pay mo en sallama komin ɓuri haton jinde eɗan ɗo eɗi ɓeeɗa taw sallama fuɗɗori paygol ngun si feƴƴi hoore mawɓe ɓen ɗum ɗo kadi holli en wonde manna pay koye koye haqqeji maɓɓe ɗin dowa ka yawitede ndaare fi kala ɓe landike mo o newnaɗi kono haɗali ɓe jonni mo haɗali ɓe jonni mo siko woɓɓe siko woɓɓe paykom ko memata taw bal paygol ɗo ɗo heɓata ɓe ɗaɗotomo he majlis maɓɓe mo aynamo wonde yawre eɗen andi kadi no jeeya e muɗum ibnu abbas oɗo ko paykom kono ko hebrul umma ko karamu kojo tafsir yankejo tigi tigi
tawata ko baharu gandal ngal sallama du'anino yo Allah subhanahu wa ta'ala famin mo firo oɗo alquran ñande gore ɓe jooɗi kamɓe sahabaɓe mawnuɓe ɓen tun tawi ɓe ɗon goto soto addode paykum maɓɓe ka jonde saabu noon ko makkobaɓe sahaba ɓen tun kibaru sahaba jotto e nden ɗon jonde hiɓe yewta fi oɗo sortu nasri ono ko Allah subhanahu wa ta'ala idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ɓe landa ɗon mo ɓe landa ene kun ɗum famuda e fiye nde ɗo simore moɓe maɓɓe addi feere komi andi si woni uddal makka ngal waɗi haray jama julɓe ɓe heeɓi hoolare hande kadi haray ɓe huula ha e fus mo ɓe addi feere mum ibnu abbas landa ene ko honno famuɗan kadi e nde ɗo simore o wi min komi faami kon wonde mana si ɗum ɗon sallama wi ɗum ɗo fof waɗi haray yoɓe andu wonde mana ladial maɓɓe ngal timmi hewti koɓe feƴƴina ɓe holli ɗon wonde manna kum pay kum ɗo kadi wona noni tum addiri kum ka jonde ɗo dey ko hollugol on wonde manna pay kum kadi no jangga si neɗɗo on no ɓuri mawɗo on ka gandal ko on dowa ardinede saabu noon piiji men aduna ɗin fof en watago en nayyi ko tawrete mawɓe men kon kono ha hande goɗɗe men hiɗen usta julde kamen fo lawa hande suru no heddi to no gasa eɗen poɗodirde fi darnugol cuuɗi huuɗo ka dina ɓe innayi koko tawra ko moɓɓen ka aduna o joni woton jawi avion moɓɓe mon ɓe jawano e avion woton yaw Chine woton yaw Dubai woton yaw ton yaru to ñaamo kono hey hara kadi ko faljere wi'ugol ko tawɗo konno eɓɓugol ɗo hunde e nder diina harana kelɗude ka diina wi'a ko nden tawiri mawɓe ɓen ko angal faamugol ko tawirno mawɓe ɓen kon ɓayru ko pellet mawɓe men ɓen en tawirɓe diina e hoore no kelɗiri wata en yi'u goɗɗo goo no falji ɗo faljere o wi'a ko ɗum ɗo o tawiri mawɓe makko ɓen kanko ɓayru o falji wi en awa ko ɗum ɗo tawirnoɗen mawɓe men ɓe wona noon ɗum ko faljere molanade haray wakkiloɗen me en ɗeɗo fayɗe no moƴƴiri haray nam en jonita on makon inchallah haray noon wata o yejjitu ko Tamata FM woni ko wonɗen ko ɗum waɗi haray e weltanike oustage Mouhammad Madina haray tigui tigui on ɓe jonni en ɗo hande kadi ko tameten yewre ko kelɗi ɓaywiɗen ka Tamata FM haray tame ɗum ɗo joguitoɗon ɗum ɗo moƴƴa ne'iron ɗum ɗo ɓeɗo fayɓe needi moƴƴiri haray tigui tigui on o weltanama on jarnama fota haray wata o yejjitu numéro ji ɗin haray ko ɗiɗo wawa toon noddude 662 16 33 99 et 628 49 75 83 haray ko toolimoɗon ko Tamata FM haray koyen tamu ɗum ɗo joguitoɗen hoore no moƴƴiri haray etoɗen no ne'iren ɓeɗo fayɓe neydi moƴƴiri si en wattana liilay ɗum si en wakkilaki e ɗum haray ayɓe men ɓen kañum do kamɓe ɓe ƴettanayi en ɓe ne'a ɓe ƴettay ɓe ne'a si a ne'ali paykum ma kon ka suudu yaasi on ne'ay si a ne'ali paykum ma kon ka suudu honno ayɓe ɓen ne'ay haray tigui tigui on wakkiloɗen ne en ɓeɗo fayɓe nediji moƴƴiri wono ɗiɗo piiji so tawi a yaada e paykum kon ka juulirde ko pellet o anditoye ɗum ɗo ñande hikko yiɗa yeeso hay simo yawde ka juulirde o anditoyey hay simo wadde goɗɗum o anditoyey o wiya ko min e baabe an ko ni min rewirayno ɗo ko ni min waɗirayno hunde kaari ko ni min waɗirayno ɗum ɗo e ɗum ɗo haray yiɗo weltanayi ɗon duwanayi ɗon jarna haray tigui tigui on chef o waɗani en ɗo mawdou labaɗo mawdou hittuɗo mawdou fewdiɗo haray hiɗen wiya ko saɗi jama on ko tooli maɓɓe haray yiɓe wawi noddude haray yiɓe weltana yiɓe jarna haray meɗe wiya on ko toolimoɗo inchallah jasakumllah khairan haray ko noon woniri no jeeya e ko neɗo sallama ne'irno ɓeɗo fayɓe jonnugol ɓe jikkuji labaɗi ko ɗum waɗi ɓe makani e oɗo kunɗo paykum ɓe wi wonde manna da ma yaribuka ila ma yaribuk fa inna sidqata tumaninatun wal kadbu riba ɓe wi wonde manna wallin kala ko tawiɗa hiɗa sikkiti e muɗum yaha faade ka sikkitake kon andu wonde manna gonga kan ko ɗum woni deƴƴere ɓernde nden fenade nden ko ɗum ko sikki ko ɗum koko gañuma ka nder ɓernde ma haray ko noon kadi ɓe holli en wonde manna neɗɗo on yo wonu e oɗo aduna wasi ko koɗo wa taƴitowo laawol saabu noon aduna on heddanta ko he goto si heddantono nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kamɓe wonno ko heddoto haray ko ɗon Allah subahana taala o wima innaka mayitun wa innahum la mayitun ɗum ɗo fof ɓe jannayno ɓeɗo fayɓe ɓe andina ɓe wonde manna gurdam ɗan ko ɗan juuti o ma kabor on naate no jeeya e muɗum tindingol ɓeɗo fayɓe meɗen telen fiika nafagol ka ñamugol si woni ñamete on ɓannama yo on tigui sooɗo ha moƴƴa
o ɓado o tolo no tolorte noon o wi'a bisimillah si o fuɗɗo ñamude ñamete makkon. ene andi mawɓe men neniraɓe men ɓen kamɓe hay si ɓe muninayno en ɓe inne bisimillah si ɓe maɗinama endu ndun, ɓe inne bisimillah si ɓe sorude maaro kon, ɓe o bisimillah ɓe woolay ɗum hakkudeji maɓɓe kamɓe tun si ɓe nafa ɓe ñamude. ɗum ɗo no jeeya kono sallama tindini fayɓe ɓen ɓe wiya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. kan yo paykum nde ñamata wi bisimillah, ñamira ñamo ma ngon, ñama ko woni kon ley koyɗe ma. haray a ñamirali nano ani cheytane woni ko ñamirta nano. ñande gore kamɓe goɗɗo go hiɓe nafodade ɓe wi kanyo neɗɗo ñamir ñamo ngon, o ene mi wata ñamirde ñamo ngon, itti ɗon jungo makko gon paralyse ta hande kadi ngo wata dimbade ngo waɗata ka honduko. aray tele makka nafaragol ñamagol ɗo noon si on tigui no yarde café ko yo watta yila moƴƴa wata o jilluɗon nanu ngon ɓayr ɗon no weeli jildude ha so tawi woni o jogoray tasi o ñamu ngon o jogoray berediwal ngal nano ngon haɗa ɗon o ñamiri nano ngon ngoy ko watta ngol yila. haray ko tawti ɗon kadi cheikh haray musidɓe men ɓen ka yaasi ka lawol kisal wonɓe Europe wonɓe nokkeji ɗuɗuɗi e nder aduna Allah on hiɓe jenti on hiɓe weltani on kadi e mawdu on hiɓe windani on ga bindi labaɗi ɓay noon tan ala fiye en wawu darde ɗi on daroyeɗi ka lawol kisal hiɓe weltani on fota hiɓe jenti darso on ka audio hiɓe jenti hiɓe nande hiɓe welti kadi fota. haray tigui tigui on enen kadi e weltani keɓen duwani keɓen jarniɓe yo allahu subahanahu wa taala on waɗan en kisal ka wonɗe wo ka wonɗe. amin jasakumullah khairan. hara inden numéro ji ɗin e technicien ɓe accita e ligne on numéro ji ɗin ko wowaɗi ɗin 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 ko tamata FM 92.6 wonɗon koloma ɗo. haray mawdume on ko yowodiri ko fi na haray mawdume on ko yowodiri ko fi laawol nelaɗo ngo sallam e fi inoygol ɓeɗo fayɓe. haray inuɗen no jeeya e sallam ko ne'ireno kon ɓeɗo fayɓe hollugol ɓe jikkuji labaɗi tutugol ɗum ka berɗe maɓɓe. eɗe andi kadi ɓe yamirno oɗo sahabajo ɓe wi monde manna ittaqillah haythuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqi nnasa bi hulqin hasan. ɓe wi kan yo Muad ɗum ɗo ko jannugol enen fo wonde manna yen huulu Allahu to ɗon no kala ka wonɗen ko woni hulgol Allahu to ɗon ko waɗugol kala ko yamiri kon, accugol kala ko haɗi kon, waɗugol kala ko yamiri kon embere kon tigui hattani kon o woɗɗito kala ko Allah subahana taala haɗimo kon. yo huulu Allah no kala ko o woni kon o jokkintina bone mo o bonni on moƴƴere. naam assalamu aleykum. alhamdulillah alhamdulillah kono ma kita hoto ɗum ɗon men. naam cheikh alfajo naam make leero mbattike bisimilla ka fatiha. si faami ke landal maɓɓe ngal ko ɓe faandi haray ka fi ka juulugol eɗe andi madhabaji ɗi no serti ɗon feññingol basmala e ka angal feññingol basmala on wona fi o waɗatake himo waɗe kaka feññingol e ka angal feññingol ko ɗon ñawor nden woni. nam haray wona imamu Shafi'i kamɓe ɓe feññinayi basmala on ka arande julde ɓe innayi bisimillah rahmani rahim ɓe jangga alhamdulillah rabbil alamin. kono juulayɓe ɓen fopp no janggude bisimillah rahmani rahim ko feññinowo emo feññinta kono fo mum no janggede haray ɗum ɗon yowodira. nam jasakumullah khairan. haray ko ɗum ɓe wi'animo wonde manna yo hullu Allahu to ɗon no kala ko o wawi wonde yo jokkinti bone mo bonni on moƴƴere nden ɗon moƴƴere montay bone on yo jikkinoɗe yimɓe ɓen jikku moƴƴo. no sallama landano kani ko piiji honɗi ɓurata naadugol yimɓe ɓen aljanna. no sallama makani ɓe ko taqwallahi wa husnul hulq ko hulgol Allahu to ɗon e moƴƴugol jikku. nam cheikh jolle seyɗo mari ɗon ɓeydita toon inchallah. haray en yetti Allah subhanahu wa taala. hara en nani yewtere maɓɓe nday en weltanike ɓe nani ɓe landiɓe ɗo landal ngal fi feññingol bisimillah en e suuɗugol ngol. ɓen karama ko ɓen no mari ɗon yewtereji ɓuyɓa no cheikh Mamadou Madina yewtirno. haray noon ko ɓuuri no gasa ko ɓuuri jiccude ko angal feññingol ngol. haɗa weno mazhabu imam Ahmad kamɓe ko ɗum ɓe wi koyo suuɗe ko ɗum ɓuuri moƴƴude. haray hadiseje wiwɗe
yo suuɗa ɗen ara ɗe mari dole de moƴƴa kono ko hadis o ɓudusi ka oya wi ka Allah subhanahu wa taala daali to ida qala abdi alhamdulillah ande non o naali bismillah rahmani rahim oya kadi no ay bun jammar on ɗon kadi o inni o juuli ɓaaw nelaɗo ɓaaw seydna bakar e ɓaaw seydna oumar ɓeeɗo fof ɓe feññitano bisimillah ɓe suuɗay haray noon ɓe gandi imam Shafii kadi ka jogiti koka Abi Hurayra julnunoɓe ha gasi o feññini bisimillah o inni ko min ɓuuri on nandude e julde nelaɗo nayi ñande imam Shafii kadi jogiti ɗon ha moƴƴi haray kañum feññinayi haray ko noon so onti feññini o iwtiri ɓaawo imamuɓe ahlu sunna wal jama so suuɗi kadi haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude haray ko ɗum noon jumhur wi haray ɗum ɗon hana yeddodirde jama on ha lanca hakkude maɓɓe haray kala islam karma koɓe islam ɓen ko yiɗon ɓe yewti haray hiɓe mari salaf e konguɗi ɗi haray en torki Allah subhanahu wa taala Allah tabbintin en e waɗa barke e radio on e golloɓe ɓe ga haray kadi waɗanɓe yewtan nan e weltani kemin torki Allah yo Allah weltana ɓe Allah weltanan e fof haray tokora joni fermane en ɗon nam haɗay on weltanama on jarnama fota ɗo joni ɓayare tan on no yaaji ko numéro ji monɗi jonno ton haray min numéro on ko 628 08 87 07 et 664 83 30 et 664 33 06 56 haray innenen ko Mouhammad Djilde Diallo jibinande Bagnane Labbe andiraɗo on Bagnane technology service haray ko tooli moɗon kadi ka Bagnane technology service haray meɗen mari duɗe mo kala haray min waɗanaymo duɗal makko ngal ka o woni ɗon gara o jangga inchallah haray ko saɗi moɗon ko tooli moɗon hiɗo wawi noddude ɗiɗo numéro ji inchallah nam haray numéro Madina Sow on kanko ko 628 86 47 laabi ɗiɗi 628 86 47 47 numéro Cheikh Julde Bari on 622 98 97 21 numéro Cheikh Julde Bari on 622 98 97 21 haray ko ɗon ɗen darade saabu noon radio on ko leer haray jasakumullah kulla khayr allahumma salli ala muhammad wa ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum